Abataka babanza mu kakiiko kandi bagize ngo nibija kwihamu bwesige ba kansara bangire kwetaba mu kutora na mukuru w'entebe ya katano ngo habo kuba bebembezi tubarukuha kitinisa abantu abo barukwebembera. Ana muteye isumu kansara witu ndikumushaba abantu bamujya ngo tukamanya ngo taratire Karuru a district waje kutera Karuru yabora kuwara mutiyaka abantu bamushaba ngo aje abahereze explanation habwe cyataratire Karuru afeza district yagire mu ngaro zabo anje ati cyaje cya Karuru nyo gutumana ganje nga ana nyenka tinkuja kukora nyenka inja ku inaganda mana gagatari nyo ati nahabwecho tinkuja gamba nabantu. Abanyarwampara basibira hambuga za district omurundo gwa kabiri bategerize ba kansara kutera Karuru bitu banabonka nubo bashikireho kutera Karuru kandi obwa hati district neja kuba nereberwa umukuru w'abakozi ningashikawo still hije ba kansara bana habura bashatu kuko cyabire kibire guri mu bundi ogwenyemo so akarusi bwagaraka ka frauding itunge electoral commission ntuzakora report koreka ngo Karuru kayanga abako twagezeho mu rundo rwa kabiri twatubaherize second chance tubabasa kutanyinga apo kwije kutera Karuru so ndabafutegereze 2020 abernagumwe bafutegereze 2020 abernagumwe ningashi electoral commission kwe kubasa kugira ngo ya organizing another day so tukashabira ngo abantu abarwampara bikirizane bateho abebembezi kandi tukwa twagenzire electoral commission twine road map etandikire iyo kutera Karuru ke 2020 na abernagumwe ntubasa kutagira ubwire bwa hagufu ukuje kuteza Karuru kandi abantu bagira ngo entunguko mu district age ebasa kuterwa ha mutwe kandi ngo baza kuzo mu bucuru kwataho kureba ngo tubaru baterwa ha mutwe twakushita ama stakeholders tandike cyahita gisokozo wa president kuyakata mu nshongezi ntwenda Karuru katukatere because taba teenage administration unit ya LC5 njaje masanga project zona za district za kujasta zako bazafu tubire twine budget yenguto twine budget y'amashanyarazi twine budget ya buri kimwe cyone konka hati ahabwa bembezi bitkuba babi nyina masikongu ebibyona uhereza nuza kucumbagera twashaba MP witu atuberiraka atwatanisiza abantu babase kushitamo mukireka cye batuganyere batereza kire banta babase kutera Karuru tubase ganyirwamo twashara kansara witu direct kansara umucyara ana kansi nishakare azago ahishaza ajoining wa kansara zabandi batera Karuru tutunge kizogitivu yishaza yitu ya district yitu kitari yecho nabayatu yazamanye tugambireho na Ana Kansime oriyomo haba kansara babuzire kutera Karuru aha mu kutugwesumu kandi nshonge jyagigambireho ati iteshi turi kubashaba itu abashatu abafuteka teka ngo yakora rather baye batusherekere tina tusherekere bwo marwo mukayina hati kandi abo banana hati bakiryo bararo akajungu itwe turi gingahi umaka gitu mwene turi kubashaba bagende betereze tuzaha meza tucengane okuba rukwenda interim twazo kitari yecho icyo kugira ngo batwata amisho bakore barukwenda mu district barukwigita nkana icyo bacebwe tukuza kucikiriza gasha kwa Anita Tukunda.